Pamirsa kahanan pingit kerasayang, ring wewidangan Pura Agung Petilan, Desa Kesiman, Denpasar, ritatkala penyuan pemeda ngemargiang tradisi ngerebong, reditipon wuku medang sia. Dresta sani kemargiang 6 bulan apisan inucap, pinaket tamian budaya sani kantun lestari ring Bali. Ngerebong, raos saking basa Bali sane mateges mepupul, anutin umat Hindu Bali, kepercaya para dewa miwa perbawan ide mepupul, sejeroning ngicenin paswecan saha ngemit kanan imbang jagate, dresta inucap taler dados penaut majeng wisatawan, sedurung puncak upacara, kedulurin antuk ngaturang bakti ring Pura Agung Petilan, dodonan upacara kekawitan antuk tabura ring Wantilan, kelanturang upacara penyucian pelawatan barong, miwarang de ring Pura Musen, wusan upacara nyanjan mewah nuwur, pengusung barong, rangde, sa parepate kerawahan Cina tedunyani ide petara. Ritat kala punika, para pepate prasawiya antuk ngiterin wantilan ping 3, sane kedagingin antuk ngurek, selanturnya nih, wusan ngemargiang upacara pengeluhuran, samian pemilat mawali ngiterin wantilan ping 3, antuk pradaksina ring upacara maider buana. Budayawan Desa Kesiman, I Gede Anom Ranwara Mausang, ngerebong, pinake pengilen sani kemargiang ring Pura Agung Petilan, sani sampun kepatenang duk siu 937, ya diastun, sedurungnya ni sampun memargi ring Puri Kesiman. Ngerebong, kedulurin antuk ngerebak ritat kala umanis galungan, kelanturang pemendakan agung ring Paing Kuningan, sau puncak ring upacara ngerebong, dresta inucap, nedunang mangku pepati sejebak di sekesiman duke nguni, saning nyayubin kantos sanur, kantos pemogan, samian sesunan wari Puri Kesiman, rauh ke Pura Agung Petilan. Anutin saking hasil telitik Institut Hindu Dharma utawi Universitas Hindu Indonesia Denpasar, upacara pengerebongan rumasuk butayatnya utawi pecaruan, sejeroning ngemit kahanan imbang ring jagate. Persawiyo Cina nyi calang asuri sampat, raris pradaksina Cina ngelimbakang Dewi Sampat, sejeroning keuripan. Ngerebong, kesinep antuk ngemargiang tajan suryak, ring raina benjang nyane, tur tradisi pepranian ring raina anggara, pinake penguntat edan pengerebongan. Hendra, Miwa Angkat, Bali TV.